kişiler, hayırlı akşamlar, hürmetli tamaşaçılar. Derslerimizni devam etemiz. Uzun derste biz neçe gitip Tatar ismi bizning yoqlarga kelib chiqqanligini açıqlab o'tgan edik. Әлі Моңғол askarlari bilan kelgan Tatarlarning ismlari tezgina bulg'arlarga yoqmay. Paytaq yıllar o'ta әлі Tatar deb atalırga. Әміне енді Алтын Ордадан соң Qozon xonlığı çırında bizge ol isim nıqraq tağıla başlayı. Hem tarihçiler da ol turda köbrek yaza başlayı. Bu әлі soğurak derslerde öterimizi bu turda. Mine Altın Orda çırına kelip jetken edik biz. Altın Orda devleti. Ул tarihlarda biz üskendeki tarihlarda, mekteplerde nindidir bir Tatar halkının qara tabı şekillere götüle keldi. Indi şükür mine soңғы yıllarda galimler de, Rus galimleri de, Sovet galimleri de, bütün dünya galimleri de, Tatar galimleri de Altın Ordaga şın hakiki beye bire başladılar. Әлі көптен түгел генә Алтын Орда безнеке түгел дигән Татар галимнәре дә бар иде. Татар язучылары да бар иде. Хәтерлим 70-нче елда Кремльгә bütün Советлар Союзыннан язучылар җыелды Курултайга. Ә ул Союзлар сарайыннан чыккан вакытта каршыга шундый бер манзара ачыла. Бик зур бер полотнолы рәсем. 1380 yıl 8 sentyabr diye atala ol. Bu Kulikov soğuşu. Tatar askerleri bilen, Altın Orda askerleri bilen, Moskova askerlerinin soğuşu. Ol kartinada, bek talantlı yasalgan kartinada, nişik dep aytayım, talantlı bulsa da bir rizasızlık uyatatırgan nerseni gördüm men. Tatarlar karikatür rəvişdə yasalganlar. Alarını qışqırtıp suyalar. Күзләре трахоматозный, шепи күзлеләр, ямсызлар. Qoyan художник табып бетергән шундый ямсыз кешеләрне, татарларны ясар өчен. Татарлар арасында андый ямсыз кешеләрне табу шактый кыен. Үзләре арасыннан тапканнардыр инде күрәсең. Рус гаскәрләре мәхәббәт, әкият геройлары кебек, легенда геройлары кебек. Мында тарихи рәсем булса да тарихилык юк иде. Ул рәсем һаман да шунда эленеп тора. Бүтән дөнья кешеләре аңа карый. Менә руслар белән татарлар арасындагы хәлиткеч сугыш буларак. Шунда мин шаярып кына әйттем, анда Миршәй ага әмир бар иде мәрхүм. Абзал Шамов бар иде. Исән язучылардан Шамил ага Ракипов та шунда иде, онытмаган булса. Мин әйттем, карагыз, Burungu babalarıгызны ничек итеп суялар дигән идем. Гази ага Кашшаф былай диде. Ул бит безнең бабаларыбыз түгел. Без ул татарлар түгел бит диде. Әйтәм, ничек кайсы татарларсың без алайса? Ул сүз шунда бетте, чөнки бу турда сүз куертырга Кремльдә. Мәскәүнең ортасында шактый тәвәккәллек иде инде ул вакытта минем тарафтан да. Ул шунда сүнде. Менә шушындый бу талчыклык. Алтын Орданың гаскәрләре безнең бабаларыбыз түгел дигән сүз иде. Ә менә соңгы елларда безнең тарихчыларыбыз гаять дәрәҗәдә бөек эшләр башкардылар. Алтын Орда кемнеке дигән темага бик күп мәкаләләр яздылар. Һәм инде әкренләп кенә ул идея җиңеп чыга һәм хакыйкый. Бигрәк тә бу мәсьәләдә безнең бөек tarihçimiz, men yalğışmadım, büyük tarihçimiz Raul Fəxrəddin bik zor iş başqardı. Altın Ordanın territoriyasını bilgiləvdə, həm onun nindi xalqqa nisbətən ikənligin, bizning varislar, biz Altın Ordanın varisları ikənligin isbat etib bik köp xizmətlər yazdı. Həm hazırda Altın Orda yanında
Sarayberke yanında, Altın Orda territoriyasında kazılmalar var, kazı işleri var. Hem biz Altın Orda bilen gururlanırga tiyişli halık. Biz Altın Orda'nın varisleri. Altın Orda şırında soğuşlarına bulgan mısın? Bizning burungi babalarımız şulay imi kurşilerin tolap soğuş başlaganlarda kırganlar, soğuş başlaganlarda kırganlar mı? Olay tugul. Altın Orda zamanı bir katlavlışır. Hem tarihlarda da, tarihi dersliklerde de olturda şahtı karşılıklı fikirler yaza kildiler mağarışı. Yenesi Altın Orda ol, Moskov devletin kul astında sıtıp tutkan 200 yıl boyuna yaşarga irik birmegen degen fikir el bugünkü günge kadar yaşap kile. Yani Tatar-Mongol igisi, Ardınislar igisi, Tatarlar igisi Moskov'nun qanın soğurgan, jiligin imgen degen fikrini ötkerdi. Buna kadar mektepler, institutlar, edebiyat hem tarih. Edegiz bulay oylap qarıqalı biz. Eğer de iği bulgan bolsa, yani iği degen söz iyevlep turu, yani yaşarga küş kaldırmau iği, tilin sorup alı, dinin sorup alı, bütün açlığın yetiştirgen malın talau, şehirlerin cimru, hem onların neslin kurutu, öz tilinde söyleşirge ruhsat etmeu bulan iği bolsa. Edegiz bakıp qarık Altın Orda şırında Rus devletini işlediyken, yaki başka devletler. Rus devletinde Altın Orda şırında büyük kırılışlar, şehirler jitkirile, Kremller tüzüle. Şul igida kalgan bişara halık şundi şehirler sala alır idi. Rus devletinde devletçilik şul kiliş kaldırıla. Ona kılıç tıgılmay, ona kul tıkmıylar Altın Ordaşılar. Üzügiz tilegenşe, üzügizçe yaşayız. Biz sizden yasakkını alabız. Yani bugün şeytkende nalokkını alabız. Hem tiyişi nalokunu alalar. Lakin bit sıngı ikmegin tugil. Sıngı bızavın tugil. Mekteplerge kirip okutmağız Rusça deyip yürmeyler bit Tatarlar. Dil saklana, rahim etigiz. Rusça alıp barıla devlet işleri, mektepleri, şirkevleri saklana. Etken idiminde şirkevlerden yasakını aldı Batıkan deyip. Şunun üstüne kural işliler alar, gasker tutalar alar, nindi igo bulurga mümkün. Baya etkenimşe igo ol, tuğan tilde söyleşirge ruhsat yok. Mekteplerini yavalar, meşitlerini jimireler, üz ismin kuşarga ruhsat etmeler, pasportlarga milletini kirtmeske tırışalar, mekteplerini kimiteler, mullalarını Sibirge uzatıp atalar, din tutarga ruhsat etmeler, meşit kırga ruhsat etmeler. Mine min igana şulay ağır. Halkını bitirirge kurulgan siyaset ol iği. Altın Orda şırında andı siyaset bulmayı. Günahlı bulursunuz olar deyip oynasanız. Kirisinçe, Altın Orda vaktinde Rus devleti nıgı bara. Şehirleri nıgı bara. Kuvvetlene bara. Dili kamilleşe bara. Bu turda bilmeyler idi mi tarihçiler? Tatar tarihçileri bilmeydi mi? Rus tarihçileri bilmeydi mi? Bileydi. Bileydi. Lakin silerge ruhsat tugiliydi. Silerge ruhsat tugiliydi. Lakin Rus tarihçileri arasında namuslu kişiler var. Onlarga Tatar halkı kileşekte heykel salır. Bu Rus tuğanlarımızga. Tuğan demini diyersin Gumilovka. Büyük tarihçi.
Ул иң беренче яклап чыкты татарларны. Ялган язылар рус тарихларында иге булмаган, юк ул уйлап чыгарылган нәрсә диде. Ул салым түләү генә иге түгел. Салымны без бүген түлибез. Налогны бүген дә түлибез. Ул игеме? Хәтерләсәгез, моннан берничә еллар элек, 10 еллар элек, Советский Татария газетасында Бүйük Гумилевның мәкаләләре басыла килде. Ул болай дип башлана иде. Я всю жизнь защищал татар от клеветы. Бөхтан, яладан, нахак сүздән гомерем буе татарларны мин якладым дигән сүзе. Иге булмаган дип ул беренче әйтте. Бу нахак. Халык өстенә ташланган нахак бәла, нахак яла диде. Һәм аның бурынгы төрекләр дигән китаплары, хуннар дигән китаплары, бик күп башка китаплары безнең халкыбызны тарихын матур яктан, хакыйкый яктан өйрәнеп язылган әсәрләр. Без татар халкы Гумилевлар гаиләсенә бер тарихчыга гына түгел, башыбызны иеп рәхмәт әйтергә тиеш. Ул безнең милли каһарманыбыз Гумилев. Бер Гумилев кына түгел. Русларның акыл ияләре бар шөкер. Михаил Худяков, бүйük рус тарихчысы, мөмкин булмаган чакта 1923 елны Казан тарихын язды. Казан тарихы ул Мәскәүне сытып тора торган көч түгел, киресенчә теге тарафтан булды агрессия дигән фикерне әйтеп китап язды һәм аңа докторлык дәрәҗәсе бирделәр. Һәм шушы китабы өчен 1937 елны аны атып үтерделәр. Бу шәхес каршында да без башыбызны иеп, аңа һәйкәл салырбыз, Аллаһ бирсә, татар халкы киләчәк. Әкренләп тарих әнә шулай хакыйкатьне яулый бара. Авыр туфраклары җиңел булсын. Урыннарын җәннәттән әйләтсен.